Puno se očekivalo od 16. nagrade Malačke Sveti Dujan 2013. Ponajprije stoga što su još uoči samog natjecanja splitski organizatori kojima su u pomoć priskočili kolege iz AK Delta poduzeli sve što je u njihovoj moći da se na startu pojavi što više sudionika. Njihov trud urodio je plodom pa je za drugu utrku ovogodišnjeg državnog prvenstva na brdskim stazama stiglo više od 100 prijava. 92 vozača izašla su na trening. Naravno, olakotna okolnost bila je činjenica da su se na zavojitoj cesti uz Kozjak dijelili bodovi za prvenstvo srednjoeuropske zone i međunarodno prvenstvo Hrvatske, kao i neka regionalna nacionalna prvenstva. Uz domaće stigli su i natjecatelji iz Poljske, Austrije, Mađarske, Slovačke, Crne Gore, Makedonije te Bosne i Hercegovine. Nažalost, nije baš sve išlo prema planu. Tijekom subotnjih priprema iskusni Dejan Dimitrijević doživio je teško izljetanje, zbog čega je održan samo jedan od planirana 2 službena treninga. Srećom, osim potpuno uništenog golfa, član AK Zagreb prošao je bez ozbiljnijih ozljeda. U subotu je svoj nastup završio i Dubrovčanin Đivo Franić, koji je također precijenio mogućnost svoje Honde, a među žrtvama zahtjevne ceste u zaleđu Kaštela našao se i Opel Vedrana Vujevića. Organizatori su zbog ulja i razbacanih dijelova po stazi bili prisiljeni otkazati drugi subotnji trening. Bilo je nezadovoljnika, no nakon takvih brutalnih udesa stazu je jednostavno nemoguće očistiti za 5 minuta. S druge strane, priče o izljetanjima uvijek su dodatni mamac za publiku koja je u nedjelju u tradicionalno velikom broju pohrlila uživati u majstorijama ponajboljih brdaša iz regije. A imali su što i vidjeti, jer na dan utrke postalo je jasno da će ovo biti najbolja Malačka u zadnjih nekoliko godina. Kao i na treningu najbolja vremena u 2 nedjeljne vožnje očekivano je ostvario Laslo Šaš, Mađar koji vozi s hrvatskom licencom i brani boje Dubrovnik Racinga. Već u prvom usponu pobjegao je Crnogorcu Jovanu Ačimiću u Oseli za čak 4,5 sekunde. Stoga je u drugoj vožnji išao malo rezerviranije, svjestan da ova cesta ne oprašta nikakve pogreške. Yes, we work in the car. The last race after Skaden we have 2 races not so good going. Some problem with technical. We have delayed for the coming for the racing. On this also not easy. Coming to here a little bit late and busy and everything with the other car and. But nice, okay, I am happy. I think it's a good race. Dejan Ačimić odnio je drugo mjesto u generalci i realno nije mogao parirati znatno boljem Šašovom bolidu, no crnogorskom vozaču puno je važniji podatak da je unatoč problemima s mjenjačem iza svojih leđa ostavio sunarodnjaka i klupskog kolegu u još jednom prototipu, Miloša Asanovića. Crnogorski dvoboj za drugo mjesto u generalci samo je potvrdio da u toj zemlji brdske utrke spadaju u kategoriju nacionalnih sportova, Ačimić je na koncu bio brži za manje od pola sekunde. Asanović se, s druge strane, očito sve bolje snalazi za upravljačem svojeg radikala, što dokazuje njegov rezultat u drugoj vožnji, kada je bio samo nekoliko stotinki sporiji od klupskog kolege. Znamo li da je riječ o 4100 metara dugoj stazi, jasno je da su i ovaj put odlučivale nijanse. Stigli smo i do 4. mjesta u ukupnom poretku koje je osvojio hrvatski predstavnik Ante Alduk. Član AK Šibenik ispunio je dječački san, jer na ovoj utrci nastupio je za upravljačem izvrsno pripremljene Opel Dalare, za čiju se formu pobrinuo tim Lasla Šaša. Najbrži hrvatski predstavnik bio je oduševljen. Ovo je stvarno osjećaj kad sjedneš u formulu, to je stvarno ono drugi svijet na osnovu na automobilizam. I stvarno prezadovoljan sam. Prošli vikend smo malo trenirali u Mađarskoj na Pannonia ringu i trening je bio dosta dobar, to mi je dosta značilo. Lazlo me malo uputio u to, on je već prvak već malo duže vremena i stvarno formula, sve što pričaju o njoj, to je stvarno kraj svega, kraj automobilizma, stvarno što je. Stigli smo i do 5. mjesta u generalciji, odnosno pobjednika kategorije 1. Iako nije uspio na vrijeme pripremiti svoj automobil, nakon propuštanja Skradinskog brda, Robert Bradarić žarko se želio pojaviti na startu ovogodišnje Malačke. Problem s automobilom riješio je elegantno, unajmivši od Branka Krajnca sjajno pripremljeni Ford Cosworth. Koliko je Bradarić bio brz, pokazuje podatak da je izravnog konkurenta u klasi, Mađara Ištvana Kaveca, nadmašio za gotovo 10 sekundi. Nisam se nadao, moram priznat, jer ništa nije upućivalo da auto ima tolike mogućnosti, jer je dosadašnji neki rezultati, ali vjerujte mi da ima još koja vožnja, može to i bolje. Auto je stvarno me impresionirao. Dok je u Skradinu imao lakši posao, Ištvan Kavec na Malačkoj je vozio prilično rezervirano. Mađar kao da je bio pod dojmom subotnjih nezgoda, pa je odlučio pripaziti na svoje BMW i pokupiti bodove uz što manje problema. Kada je nakon prve vožnje shvatio da već tada za Bradarićem zaostaje više od 4,5 sekunde, nije išao više glavom kroz zid i riskirao udes. Kako se natječe u hrvatskom prvenstvu, bilo mu je dovoljno pospremiti bodove u džep i napraviti još jedan korak prema osvajanju naslova.
7. u generalci bio je Igor Stefanovski u Mitsubishiju Lanceru Evo 9, ujedno i najbrži vozač u konkurenciji grupe N. Pokazao je Makedonac zašto ga mnogi smatraju najboljim vozačem grupe N u regiji, jer u prvoj vožnji doslovce je protutnjao stazom. Hrvatski predstavnik u Lanceru Evo 9, Damir Mašić, koji je najavljivao žestoku borbu sa Stefanovskim, nakon prve vožnje mogao je samo slijegati ramenima, jer mu je Makedonac već tada bježao više od 4 sekunde. Doduše, član AK Zagreb odnio je pobjedničke pokale u grupi N i klasi N4 prvenstva Hrvatske, no više od toga nije mogao. Petar Dajak u Skradinu je bio sjajno raspoložen, te se očekivalo da bi se i na Malačkoj mogao uključiti u borbu za sam vrh. Ipak, mladi član Ragusa Racinga ovaj put bio je znatno suzdržaniji, zauzevši 9. mjesto u generalci. Top 10 zaključio je Gregor Žduda u Lanceru Evo 8, Poljak koji je u prvoj vožnji iskušavao vlastite i limite svojeg automobila, da bi u drugoj vožnji bio čak 2,5 sekunde brži. Na ovoj utrci nastupio je prošle, sada i ove godine, te vjerujemo da će se opet vratiti. Od ostalih hrvatskih predstavnika solidan rezultat ostvario je i Maro Slade u Lanceru Evo 10, ukupno 11. no drugi u grupi N prvenstva Hrvatske. 13. u ukupnom poretku bio je Jurica Majić u Golfu GTI, ujedno i najbrži u grupi H. Član AKK Velika Gorica u prvoj vožnji nadmašio je glavnog konkurenta Bojana Tomića za više od pola sekunde. Iako je vozač Oktavije u drugoj vožnji ostvario bolje vrijeme, nije uspio nadoknaditi zaostatak za Majića. 3. mjesto u grupi H osvojio je Trogiranin Nikola Ružić u još jednoj Oktaviji. U klasi N3 najbrži je bio Filip Magdić koji vozi za AKK Šibenik, međutim naknadno je diskvalificiran zbog nepravilnosti na njegovoj Hondi Civic. Naravno, uložio je žalbu te se čeka konačni rasplet. Do razrješenja ove situacije neslužbeni pobjednik klase N3 je Žarko Knego iz Dubrovnik Racinga, koji je u utrci bio 74 tisućinke sporiji od Magdića. U najbrojnijoj klasi H15 najbrži je bio Mato Milković iz Dubrovnik Racinga ispred Dejana Kopajtića i Edija Kuharića. Jedan od vozača iz te klase, Alex Vencel, iako nije završio utrku, zaslužuje posebno mjesto u ovoj reportaži. Zašto? Pogledajte sami. Na krov! Sve 5! Znalo se da će 7. nagrada Dani Dubrave biti jedna od najatraktivnijih utrka u kalendaru državnog prvenstva u autoslalomu. Optimisti su baratali brojkom od 100-tinjak natjecatelja, no i konačnih 77 automobila lijepa je brojka, pogotovo znademo li s kakvim se troškovima susreću sudionici svih oktanskih natjecanja. Vremenske prilike bile su idealne za brojne ljubitelje autoslaloma koji su nedjelju odlučili provesti na suncem okupanim livadama uz Zagrebačku Branimirovu cestu, uživajući u mirisu benzina, guma i roštilja. U ukupnom poretku opet je najbrži bio Nino Andrejević, koji je tako nastavio nevjerojatan ovosezonski niz od 5 pobjeda u isto toliko utrka. Njegova zastava 750 ne pokazuje znakove umora, a član AK Opatija u potpunosti se stopio sa sjajno pripremljenim vozilom i iz utrke u utrku ide sve bolje. Čini se da Andrejević u ovom trenutku nema pravog protivnika koji bi mogao prekinuti njegovu seriju. U drugoj vožnji čak je uspio projuriti stazom u vremenu ispod minute i 7 sekundi, no 2 sekunde penalizacije ipak su poništile taj rezultat. Bez obzira na to, mladi as iz Lupoglava zasluženo je odnio prvo mjesto te učvrstio vodstvo u grupi 3 s maksimalnih 100 bodova iz 5 utrka. Jedini koji se donekle uspio približiti Andrejeviću bio je, baš kao i na prethodnoj utrci u Novom Marofu, sve bolji Bojan Juranić u Renault 5. Uz broju 2 bolje od ukupno 3 vožnje, član Gerovskog AKK Petar Klepac zaostao je za pobjednikom sekundu i 21 tisućinku. Juraniću je to već drugo mjesto ove sezone, čime je učvrstio i drugu poziciju u poretku grupe 3. Znamo li da odrađuje debitantsku godinu u autoslalom natjecanjima, uistinu može biti ponosan na dosadašnje rezultate. 3. mjesto u generalciji osvojio je Zagrebčanin Domagoj Belinić, koji brani boje AK Pula Rovinj.
Nakon šokantnog podbačaja u prvom laufu, kada je zaradio čak 22 kaznene sekunde, vozač još jednog Renaulta 5 uspio se sabrati i u nastavku natjecanja spojiti dvije vrlo brze i ujednačene vožnje, kojima je na posljedku izborio treću poziciju u ukupnom poretku, a ujedno i broncu u grupi 3 sport automobila. Moglo bi se reći da je Belinić u fotofinišu oteo treće mjesto u generalciji iznimno raspoloženom Goranu Sruku u Renault Clio Sport, koji je već u prvoj vožnji ostvario drugi najbolji rezultat, najavivši borbu za sam vrh. Iako je član AK Stubaki u sljedeća 2 sprinta kroz čunjeve išao sve brže, to mu nije bilo dovoljno da se ugura u top 3. Ipak, kući se vraća s pokalom za pobjedu u konkurenciji grupe 2 sprint automobila. Sjajan peti u ukupnom poretku bio je Goran Laušin za upravljačem serijskog Renault Clio. Vozač Sak Samobor možda nije mogao parirati najbržima, no ipak je iza svojih leđa uspio ostaviti brojne snažnije automobile, ostvarivši najbolji rezultat u konkurenciji grupe 1 serijskih automobila. 4. ovosezonskom pobjedom u grupi dodatno je učvrstio vodstvo u ukupnom poretku, te posebice nakon podbačaja klubskog kolege Darija Mučnjaka, koji je na ovoj utrci osvojio samo 8 bodova. Nekoliko desetinki sporiji od Laušina bio je njegov klubski kolega Marko Mirosavljević u još jednom Cliu, dok je 7. mjesto u generalciji osvojio Dario Ružić u Renault 5, ujedno lider grupe 2. Što više, s novih 12 bodova, član AK Opatija učvrstio je vodstvo u grupi, jer je njegov najveći konkurent Ivan Srebačić bio prisiljen odustati zbog kvara na jugu, pa sada zaostaje 24 boda. Znamo li da su do kraja sezone ostale 4 utrke, neće mu biti lako nadoknaditi toliki minus. U konkurenciji vozačica i dalje je neuhvatljiva Ivana Marija, koja se poput Andrejevića također može pohvaliti 100% učinkom. Doduše, ovaj put morala se pošteno oznojiti kako bi iza svojih leđa ostavila konkurentice iz AK Sesvete, Martinu Bradić i Ameru Agić. Što se klubova tiče, u konkurenciji ih se našlo čak 19, a najuspješniji su bili vozači AKK Zanatlija ispred vodećeg u ukupnom poretku AK Opatija. Tražite odmor vaših snova? Laguna Poreč čeka vas raširenih ruku. Uronite u zelenilo netaknute prirode. Kristalno plavetnilo mora. Raj za vaša osjetila. Bogatstvo povijesti i kulture. Udobnost i mir za uživanje. Vrhunski hoteli, apartmani i kampovi. Otkrijte nove doživljaje. Poreč, Istra, Hrvatska. Odmor za pamćenje. Zakoračite u grad prepun doživljaja, bogate kulturne baštine, u mozaik povijesti i kulture. Poreč, utkan u čisto plavetnilo Jadrana, obasjan zrakama mediteranskog sunca, prožet toplinom i jedinstvenom ljepotom. Prepustite se zagrljaju bistrog mora. Odmorite se u vrhunskim hotelima, apartmanima ili kampovima. Udobnost i ekskluzivnost na dohvat ruke. Idealno mjesto za razonodu i sportske aktivnosti, gdje vas očekuju ljubazni domaćini. Upoznajte bogate okuse iz zemlje i mora. Upotpunite mozaik vaših najljepših uspomena. Poreč, ti nas upotpunjuješ.